This is Kinyaga Iwacu TV, tugarutse tubagezaho inkuru y'akababaro tugezeho ivuga yuko uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza yamaze kwitaba Imana. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Rwanda Magazine kivuga ko nkuko bitangazwa na guverinoma y'u Burundi mu itangazo yashyize hanze kuri iki gicamunsi cyo kuri wa kabiri tariki ya 9 Kamena 2020, Pierre Nkurunziza yaguye mu bitaro bya Karusi kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Kamena 2020. Iryo tangazo rivuga ko yahitanwe n'indwara y'icyaduka yatumye umutima uhagarara. Perezida Nkurunziza yari yajyanywe mu bitaro bya Karusi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 6 Kamena 2020. Karusi ni bimwe mu bitaro bikomeye biri hagati mu gihugu hafi y'umujyi mukuru Gitega. Kuri uwo munsi nibwo hatangiye gutangazwa amakuru y'ibihuha avuga ku rupfu rwa Pierre Nkurunziza. Muri iryo tangazo bagaragaza ko ku cyumweru Nkurunziza yiriwe ameze neza ndetse ngo anaganira n'abantu. Iryo tangazo rivuga ko umutima we wongeye kugira ibibazo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ndetse ngo uza guhagarara. Abaganga bagerageje inshuro nyinshi kurageza gutuma wongera gukora icyo bita reanimation ariko ngo biranga. Ni igikorwa cyakozwe inshuro nyinshi n'amasaha menshi. Tariki 28 z'ukwezi gushize kwa gatanu, umugore wa Bwana Nkurunziza Madame Denise Nkurunziza yajyanywe i Nairobi aho ari gukurikirana. Amakuru arambuye ku magara ye ntabwo yatangajwe n'inzego zibishinzwe. Guverinoma y'u Burundi yemeje urupfu rwa Nkurunziza mu itangazo yanyujije kuri Twitter. Nkurunziza azasimburwa ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye w'imyaka 52 watorewe kuyobora u Burundi muri manda y'imyaka 7 nyuma yo gutsinda n'amajwi 68.22%. Mu bari bahanganye cyane harimo Agathon Rwasa. General Ndayishimiye yatowe muri yari asanzwe ari umunyabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kandi yagiye ahabwa imyanya itandukanye mu gisirikare cy'u Burundi no muri guverinoma nkaho yabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Ubwo niko byifashe rero mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'abaturanyi. Tugomeza kwihanganisha abaturanyi bacu babuze umuyobozi, bakomeze kwihangana. Mu isi niko bimera, mu isi turi abagenzi. Gumana natwe kuri Kinyaga Iwacu TV kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi yizewe, amakuru afite inkomoko. Tuzakomeza kubakurikiranira uko intanga izakomeza ikurikirana kwigiza umubiri wa Nkurunziza ushyinguwe.